Thomas Elva Edison kui ham ne het deu ta sanomin light bulb in sim do pa hi chapang cha hi lai ni kha Thomas Elva Edison skula ko ni na hung kiletan in alona chun anu ko ma heno hichile kha hi ka o zo ho na nu se na pi dinga hi ta ai pi wa hi atin anu apeta ne hi anu in jong mit thilong pumin letter jo sim do in hi le na chapa he chingwalin a he na sang be sen ke ho skula din ama hil thei kui ma cha po school hi ama din new wale hitsi chun nang ma man hin bui pi tan akiti ne hi hiti chun kum izanam khat achi a century khat adinga miching pen light bulb in sim do pa a hi nungin Thomas Elva Edison anu thita ne hi hiti chun Thomas Edison jong anu diary lui ho aphet na hi le aneu laya a oza hovin letter an pi uchu ana na lai ne hi aman long alhemin asim dan hi le na chapa hi Lhohbu lhinglou akiwa thima hi zin ke hoskula kai thei ta lo ding a hi dunia pa anga ding a hi tai kitya kisun chu asim do dan hi ama jong alia so do jeng tan ama diary cho phong do in azi in Lhohbu lhinglou an ki he Thomas Elva Edison chu anu in leise chunga miching pen mi min thang pen a so e tin azi lu dan hi nakipat na hoi chu nanu na pazi a hi ti hi sumil hi in chule nakipat na hoi lo le nang min mo hi ti jong sumil hi in